Helo, a chroeso I Uned 11, y cwrs Sylfaen. Yn Uned 10, dysgon ni gwnafu, aldo neu almeic. Heddiw, dyn ni'n dysgu dyfodol, future, dyfodol mynd, I'll go, we'll go, ac ati, so on. Felly, aldo neu almeic yw gwnafu, I'll go, dim problem, a fi, a fi, a fi, a chi. Iawn, felly, mae llun yma, shwt mae dweud, I'll go to work. A fi i'r gwaith. Da iawn. Nesa. A fi i'r gwely. O, dwi wedi blino. A fi i'r gwely. A fi i'r caffi. A fi i'r caffi I gael paned gyda ffrind. A fi i'r garage. A fi i'r garage achos mae problem gyda'r car. A fi i'r tŷ bwyta. A fi i'r dafar. Hapus? I'll go, a fi. A fi. Iawn. A fi i'r, I'll go to the. Ond beth yw to go swimming? Mynd I nofio? To go shopping? Mynd I siopa? Felly, os dyn ni eisiau dweud I'll go shopping, dyn ni'n dweud a fi I siopa. A fi I siopa. A chi? A fi I siopa. Iawn, beth am yr un nesa? A fi I redeg. Nesa. A fi I nofio. Nesa. A fi I sgïo. A fi I chwarae golff. Felly, yn gyflym nawr, dyn ni'n mynd I edrych ar bob person. Ond os ydych chi'n gwybod gwneud, dych chi'n gwybod mynd. Gwnafu, I'll do neu I'll make. I'll go, a fi. You'll do neu you'll make. Gwneudi, felly you'll go, eidi. A chi? Eidi. Cwestiwn? Eidi? Eidi, ond fel arfer, dyn ni'n dweud, when will you go? Pryd eidi? How will you go? Shwt eidi? Who will you go with? Gyda phwy eidi? Da iawn. A fi eidi. He'll make, she'll do. Gwnaeth e. Gwnaeth hi. Felly, she'll go, aeth hi. Aeth hi. Aeth hi. He'll go, aeth e. Aeth e. She'll go. Aeth hi. He'll go. Aeth e. He'll go to the bank.
Aeth i'r banc. Aeth i'r banc amser cinio. She'll go shopping. Aeth i siopa. Aeth i siopa ar y ffordd adre o'r gwaith. A fi, ei di, aeth aeth hi. We'll do neu we'll make, gwnawn ni. We'll go, awn ni. Awn ni. Awn ni. A chi? Awn ni. We'll go today. Awn ni heddiw. We'll go tomorrow. Awn ni yfory. We'll go next week. Awn ni yr wythnos nesaf. Awn ni. You'll do neu you'll make, gwnewch chi. Felly, you'll go, ewch chi. Dych chi'n cofio'r command, ewch? Ewch? Wel, mae'r short form future, you'll go, yr un peth, the same as the command, but also with chi. Ewch, you'll go, ewch chi. When will you go? Pryd ewch chi? How will you go? Should ewch chi? Where will you go? Ble ewch chi? Un arall. They'll do, neu they'll make, gwna nhw. They'll go, a nhw. A nhw. A nhw. They'll go home, a nhw adre. They'll go for a walk, a nhw am dro. Da iawn, gwrandewch. A fi, ei di, aeth aeth hi. Awn ni, ewch chi, a nhw. Felly, cyn gorffen y negyddol. Dwi'n dweud brawddeg positif, a fi i'r parc. Dych chi'n dweud brawddeg negyddol. A fi ddim i'r parc. A fi i'r parc. A fi ddim i'r parc. A fi i'r dafarn. A fi ddim i'r dafarn. A nhw i'r dafarn. A nhw ddim i'r dafarn. A nhw i'r gwaith. A nhw ddim i'r gwaith. Awn ni i'r gwaith. Awn ni ddim i'r gwaith. Awn ni i siopa. Awn ni ddim i siopa. Awn ni i nofio. Awn ni ddim i nofio. A fi i nofio. A fi ddim i nofio. Dyna ni. Felly, yn uned 11, dyn ni'n dysgu short form future mynd. A fi, I'll go. Wel, a fi i gael cinio nawr, ond os dych chi'n hoffi'r fideos yma, cofiwch edrych ar YouTube Dysgu Cymraeg.